Lewat ke bangsa ke. Hai. Hai. Hoi. Kah yang ikut nabuci urung pungoi Kanada? Awami pak. Kah yang hujat-hujat urung di Aceh no? Pekan kah anak pre-pre kah hujat bangsa Aceh le? Kita perleka. Putra perlekah ronyo. Tokah ronyo. Bawa penengan mau tak ke keluarga ke Kuaco. Nyobehkah kawo kena nang gro. Kawo kena nang gro. Ka bicah utak ku le lapangan ni naik ke bangsa Aceh. Begado ka pegat ana tetma kainan di Kanada inan kapajo hatra harum dominan kapajo thia bui nan do. Kalenyan ka hujat ulama Aceh, pemimpin Aceh. Tadi ke TS nanti. Putra ka pegat inan di Kanada inan. Ya sabar bu. Pubak pabrik atanyan ka kerja bu. Makaji hikah mabuk sabi. Kata jut hujat ulama. Menyoboh kawo kena. Munya kawo kena golom katren motor, golom katren Honda, golom katren kapai. Kula lah ke di ke bangsa Aceh, bubicau tak bertutut anak mata ke. Kuna uronyo tho pahlawan Aceh. Tetma ke men. Viral terus hina ulama. Perle viral ronyo. Ba YouTube, ba Facebook, baknyo, bak je. Hina ulama. Tapi hina ulama dengan cara kah? Teman ma ke kapubuk nian? Iya ke? Darah ke kujib. Menyokawa kena wace. Merempah mendung ronyo. Kamu tum-tum, kamu gedum-gedum laule tu batakan laut video kah? Memangkah? Anu,